Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Sekuphucuke i-voice note ekhuluma ngokuthi sekuntshontshwe u2 million we-MK Party okukholakala ukuthi wanikelwa inkampani ye-MK Mobile Network. Kuzokhumbuleka-ke ngalesikhathi i-MK Party launcha imanifesto yayo Orlando Stadium, yilapho-ke ekwa-introduce khona-ke le-MK Mobile Network. Ake sizwe ukuthi-ke intshontshwe kanjani, ngubani le mali kule voice note elandelayo. Mhlenzo Muzimele, njengoba introduce i-network okuthiwa i-MK Mkhonto Wesizwe Network Mobile or Mobile Network Mobile. So now-ke i-MK Network sajabula kakhulu ukuthi kube ne-intuthuko ezovela nge-network yabantu abavela bakithi e-South Africa, introduce South Africa. Sinabo MTN abakwamanye amazwe, sinabo Vodacom bakwamanye amazwe, kube i-Telkom la South Africa ewudaka. Manje introduce Umkhonto Wesizwe introduce nawo i-network yawo kuthiwa iMkhonto Wesizwe Network. Sajabula ku-introduce. Behind lokho-ke kanti abanikazi bale network bakhipha imali nge-2 million. Uyazi kanjani 2 million namhlanje? I-2 million lena yanikwa-ke laba okuthiwa abaphethe i-MK ngoba phela umshoza kabi everywhere. Laba buyibona abosozimali nabo ku-national team. Ukuthi nayo imali engango-2 million. Yagodlwa-ke leyo mali. Base bebuza umshoza wawo. Imali ifikile nakuwe na umshoza hayi. Sesiyabona skip leyo 2 million. Bebuza nje bejabulile bathi awu 2 million yani le. Hayi njengoba isinto zethu sakhipha imali nge-2 million. Wase babiza kabaholi be-MK waqhuma wathi ngizobhadala kusho Atazwana. Mjule samale bhema ukuthi blame ududuzile ngalento leyo. Mhlezo Muzimele, ndayi indaba ifike emadlebeni wethu ishisa kanti indoda iblame ududuzile kanti idle i-2 million njengoba waqhuma wathi ngizoyikhokha. Bebuzwa bebaningi ogquma yena aqala ukuthi ngizoyikhokha. Sinibingelele bahlali, sibingelele amaphalamende onke Soweto, Jozi Phalamende, sibingelele ama-MK amahle City Commanders, morning umphakathi wase-South Africa. Bonke nje nabe-EFF bonke nje siyabemukela, nabo kwagogo nabo bamukelekile ngoba bayowela kithi ngelanga. Isikephe phela sibhubukile, amanzi alokhu engenile, silokhu sishona phansi kancane kodwa abakaboni abantu abaphakathi. Isikephe sishona phansi lesiya kwa-ANC kwagogo. Sibazogcinela kithi-ke yeswa sibabingelela ngenjabulo yokuba ready for ukubamukela emkhontweni ocwebezelayo omusha. City Commanders, morning kini nonke. Lapha sikhuluma ngendaba yabathakathi ababaleke kwagogo bazothakatha i-MK. Okokuqala uAtazwane siqala lapha epageini lokuqala elisizathu sokuxoshwa kwakhe esikhulu sokuqala lesi sesibili. Ufike wadivert i-meeting yokuthi kuyonegotiate ngeconclusion ofanele yenzeke eNatal phakathi kweNkatha noMkhonto. Wadivert i-meeting wathuza uMomsa kwi-meeting efane ngwazi business meeting okwakuyini. Le balekile yokuphathizwe wamdivert ngoba ethengwe abakwagogo ngemali. Before azodla le 2 million ye-MK Mobile. Manje indaba sevela kwabo laba i-mobile company le eyasponsor i-MK nge-2 million ukuthi kube ne-MK Mobile Setup Pack zoka MK. So ke seyavela indaba mase sebebuza bebizwa bonke no treasurer bonke nje abaseduze ko-official abuhlangane nokucontroller izimali. Bathi wagcuma uAtazwana wathi hayi leyo ngiyayazi. Bathi wabuzwa. Ngazi wabuzwa nje kwabuzwa abantu kwangabuzwa yena futhi kwathiwa amadoda. Kuthiwa kule mali nga-2 million buza umsholozi ekuthiwa ingeniswe lapha. Ayinaze kunomuntu oyaziyo na. Waqhuma wathi yena uyayazi uzoyikhokha. Wazoyikhokha. Yebo. Azange athi senze zokhokha. Phela akaphendula umbuzo kodwa wase eqhamuka nesolution. Okusho ukuthi lo muntu yisela vele nasebhala lapha ayephethe khona esibhedlela. Wayeganga ingane zabantu ezijuquza. Akusiyena lo mhlazi. Nomhlazi akusiyena lo. Lona yilo ungakhulumi kakhulu. Yilo ukhona manje. Hayi akusiyena lo mhlazi. Asingakhuluma kanjalo awikho oqisa kancane le. Ake sigcile ngale yobugebengu. Le enamantombi siyeza kule. Le sayibekela ukuthi mangabe khona okhulumela yena siveze isikandalo futhi siveze izitori ngoba sibeke iBhayibheli siyafunda.
yebo kunjalo asibeke le yebo le esiphezukwayo untshontshwa kwemali ye2 million sinazo ezinye kodwa ke sisabeka lezi eziphambi kwamehlo lo muntu lo uyiparallel umphumela ke njengoba sihlala sikhuluma parallel bese bethi amanye ama-MK amahle anga-understand athi kungani kungathi kunobandlululo kunabantu ababizwa ngama-parallel abantu abeze ngey'nhloso zabo ezingahambisani nediscipline yakwa-MK ama-parallel ke nasemakhaya bakhona-ke kunoma imiphumuzi iy'ngane kuya kuthiwa-ke amahlongandlebe kuyasho ngesiZulu kuthiwa parallel kuthiwa ngoba isingisi leso kuthiwa amahlongandlebe laba-ke amahlongandlebe epolitiki abizwa ngama-parallel-ke ngolimi lwesilungu so-ke uyi-parallel nalabe eParliament khona ama-parallel akhona ningamangali mabeqoqa wami ngiyakuzwa uthini mina indaba yami la ukuthi sikhuluma kule ye2 million engiyithandile le ye2 million ngoba lenye le yokudukisa umkhondo asichazile kahle ile ye2 million akungichazele ngathi iye2 million wathi uzoyikhokha wathi yena uzoyikhokha umuntu kuyabuza nje uba untshontsha ishukela kubuza enganeni hayi mina ngizoyibuza ishukela ukhala ekuqala wena akuzange bebuze ukuthi yini wakuchaza ukuthi wagxuma bathi wagxuma kuqala wathi hayi ngizoyikhokha i2 million wayeshiswa unembeza kusho ukuthi uyisela elinonembeza elibuye lisisole maselibuzwa bakhona-ke siyabazi abantu abanjengaye baningi uyayithi sebethetha amacala emakhodi aconfesse konke noma ebulela umuntu angabi nandaba futhi isigwebo soba nzima kanjani noma kuthiwa i-life ama-life ayi-2-3 angabi nandaba naye uyileyo nhlobo-ke yabantu abashiswa unembeza bahluleke ukufihla amahlazo wabo so-ke ube right ukuthi isheshe kube case closed kwaziwe ukuthi uyisela avele aqoshwe for good ingaphinde futhi kuthiwe ubhale incwadi uyabuyiswa into esiyifunayo yileyo ngoba umkhonto ufuna uklinwe yonke into uthi yena usekhala ukhumalo ubaba wabomkhulu wakhala ngoduduzile why be divert inkulumo bayilahlela kududuzile na wamuthi uzoyikhuluma wena ekhuluma nabo wamuzela ngeliwane ekhuluma nje kumedia uyakhuluma ngabantu azaye muziduduzile bona indaba ukuthi ududuzile uclose kuZuma uyam-advise uZuma abayifuni bacabanga ukuthi uZuma ugugile engqondweni uma engayitholi i-assistance enjengekaduduzile mhlawumbe abengayakwazi ukwabamba amakhovethi laba wenzayo kanti bayikhohlisa uZuma uhlakaniphe kakhulu futhi ayiguganga ingqondo yakhe so indlela ababhiliva ngayo ukuthi uma engekho eduze wakho ududuzile Zuma loba besumbhayizisa nayi lengane e-fresh minded eyona emthiphayo kanti akunjalo uZuma A1 wakwazi ukumela inkinga bamsuspect ukuthi yena okhona ukubona ukuthi bangama-parallel bayasuspecta ngoba phela manje bamanga lo babemdala ngaka wayekwazi ukubona fast izinto ngathi ebe ne-fresh mind ngathi umuntu osemncane bacabanga basole ududuzile Zuma ubehla eseduze kwakhe ukuthi uye omthiphayo kanti cha bagejileke ilokhuza yabo isangoma sabo sidla imbumbe asishayanga kahle emhlolweni uthi uZuma uhuye uma lalephenduka uZuma yena self uma into angayivuma into kanti inoburong uzobe yabona uburong athi hayi angisayivumi manje kunjalo kuZuma ngoba umuntu we-intelligence waye leader vele ku-intelligence yakwa-ANC naku-MK so-ke ubalulekile-ke so-ke ududuzile Zuma akanacala ama-parallel kuphela acasha ngesithupha ekhala ngoduduzile Zuma kusazofanele aphume mina engimsila kakhumalo ekuyi-leadership ye-MK kuzofanele ilokhu inqanyulwa nje so uyibona ukukhala ududuzile umuntu okhala ududuzile umuntu kakhumalo sinjalo umuntu kakhumalo futhi nje umuntu okhuluma nje i-language kakhumalo no complain eyake yacomplain okhumalo noma ngabe umdibana naye kuphi wazi ukuthi i-parallel lelo nomuntu ocriticize i-leadership ephetheyo ku-MK thina ama-leadership e-MK asinandaba ukuthi ubani ubuya kuphi siyabahlonipha iposition yabo emaye wrong sokhuluma naye hayi leader siyithandi lento le kanje sibona idlule futhi asiza ukuthi sibese sithi akasiyi-leader ayisekho i-region ayisekho i-province manje akusena leader ku-MK lo muntu owezela ukuzobulala iqembu ethunywa abakwakhona yazi asingayibeki lapho kakhulu asingene kule yaseParliament i-MK iyazihlanza njengolwandle iyahlanza MK iyayizwa i-calling yokuthi imsila kakhumalo minengi lapha kwa-MK uyi-leadership so-ke ihlanza igeza imsila kakhumalo yenqamula isuse igeza umkhonto ukuthi ucwebezela abasazophuma nje futhi nje awuqhubeke MK bakhipha yabo nje mayizokhipha 30 le hayi kusamanzi amancane kusafanele ihlunge mhlawumbe kuze kusala i5 amaloyal bese kuzongena abantu abafanele kuba selistini ngoba kwafaka abantu ama-leader mbumbulu lapha kwashintshwa ama-list siyakwazi lokho
kudizwa nango 40,000 siyakwazi lokho abanye bamehla amakhulu okuthiwa babe manager leyo nto leyo so ke engese babiza amagama kwamanje ngoba asizokubona into kaAtazwane asikho akusiyisejini ukuba sikhulume ngabo kodwa iAtazwana i-ring leader yakhona so kusho ukuthi ngaleyo ndlela ukusuka kaAtazwane it's a glory to our organization and then ukususwa kwalabo baseparliament asebesukile okunowa santuwana ngathi bayi-15 is another small glory but mase kuphuma i-30 kuyoba i-big glory and futhi kusazofanele kwenzeke enye iglory yokuthi kuphume abanye basekhona ofishi lapha abangcolile okufanele baphume kuze kusale umkhonto oclean omenyezelayo njengomkhonto no mhlazi abakhishwa ukuthi bakhishwe epatini asibazokuya bezocampaign bazokhona ukubuya bezocampaign mubhekile sebebuya naseparliament angeke babe bazokhamba anisiyazi uma bekhishwe eparliament bazodika ibala bese beyojoyina ama-opposition party asinandaba nabo bekhala ngotutuzile ngoba bona bangena befuna ikhulu bese bekhala ngobani bese bekhala ngotutuzile kodwa-ke benze excuse kodwa-ke bona into engiyithandayo ngabinje bayobaleka kuma-opposition party kodwa in few years to come bayobuya bezojoyina umkhonto sebe-humble sebeshaywe baphephethwa imimoya yokuhlukumezeka kwamanye amaphathi bengatholanga iy'khundla bese bebona le ndaba yokujoyina ipolitiki ngenhloso yey'khundla ayisebenzi bese bejoyina sebeyama-humble members maybe in 2 years to 3 years to come bazobuya hhayi-ke asivalisi kakhulu kubo sithi nje hambani babhaye okwamanje but we'll meet you again another day because abaphumi ukuthi bayokufa siyobuye sibabone commanders morning noma ngabuya bezohlala lathi befane nathi kebe nje beyiqale phansi umkhonto bengajanga ndawo beqale phansi njengathi basaqala phansi nomkhonto azange futhi sibalele umuntu ukuthi nasaqala kanye nomkhonto so sekufanele sibe separliament cha ngoba sasingafunanga ikhundla asiwo phela ama-hungry lions asingenanga ngobuhungry or ngobumpisi silambele izikhundla commanders morning 2 million engaka bafethu ubezele khona babezele ikhundla nemali into engimangazalo umuntu wathi unamabhizinisi usehlule ukubhadala 2 million phela umuntu onamabhizinisi ngehlule 2 million ngabe ngobeke namabhizinisi mawubhekile akanawo amabhizinisi bekuntshontsha le mali amabhizinisi bekuyiwo lawo so ibhizinisi lakhe bese ukuthi abone ukuthi uyimanage kanjani le mali ayintshontshile nokuthi angaqala kanjani ibhizinisi ngayo khona kuzofezeka ukuthi yena unamabhizinisi untshontsile akakwazanga ukwenza amabhizinisi futhi ngayo ngoba uyisiphukuphuku commanders morning hayi mjazi uqisa ukubhukubhuka ithi uintelligent iye kuthethe 2 million cha awungeke ube intelligent ungakwazi i-financial management if you are not financial wise usho uyisiphukuphuku kwi-financial management maybe uhlaniphile for tricks to ukuthi mhlazi uthe ukuhlakanipha ngoba wakwazi ukuthola 2 million kodwa into yokuthupha ukuthi waqhuma kuqala engasekhona ukuphika akayitholanga phela yayize kumkhonto yena uhlaniphile bakwazi ukuyintshontsha uhlaniphile kwamaselo is canning cleverness lokuntshontsha amasela lokuhlanipha ubusela ukuhlanipha kwamaqhinga okusho amaXhosa hayi ukuhlanipha okwakha umphakathi okuntshontsha uhlohle eswini sakho akusukuhlanipha okusiza umphathi angeke sesiglorify lokho kuhlanipha kunjalo khona ingane zakhe kuyoglorify izingane zakhe kugcine so ukuthi umphakathi ngeke uglorify commanders morning uma ukuhlakanipha go 2 million kwethu kobusela be 2 million commanders morning